Cha bese ngethukile phela mfowethu ngoba noshuye baphuma endabeni kanti baboshela insango. Bayiboshela insango leli njalo ngoba phela basekhona. Baphuma beboshela insango akazi bevinjwa amaphoyisa. Hey hey. Hey. Hey bafethu. Hey ngoba hey sisukude nanomcolo wethu. Hey. Ubani nje sakhumbula ukuthi maqashwa abanye abantu ehambe ibiza ngetsha senkandla namasimba lawa ahamba afundela ubuxoki e-university la nesizema sekhanda lawa amaphumulo akho umuze laphana ngemali yama-student leisha le ekuthiwa uphoyisa yiyo okuthiwa intsha senkandla washo umkhodi bangani bakhe ukuthi cha ucelelo ukuthi ambhalele incwadi ngoba ufundile ukuthi ayothi uyintsha senkandla ayikhale manje umkhodi ujatshuliswa yini namasimba lawo ngoba uyazathi kanjena ushutha ngo-candy camera ngathi sifebe kuze kube nini ijatshuliswa yile nto le namba ijama amadoda abantu kanti yena uyindoda phela futhi ayakwazi lokho ukuthi le nto ayijabulisi nje nomlilo omonyanisayo manje-ke yabona ngiyavuma umsebenzi kajiwe wamukelekile ngoba umgodi umenyanya ukubhubha uji ukuthi wantshontshe inkomo le emakhaya le akangayikhokhela kusho yena umgodi kodwa namhlanje bahleli ndawonye manje-ke kumokelekile-ke wonke obekwenziwa uPhapajiya ngoba idlozi lakhe limphendulele ukuthi lenja bagcine sebedla eqolunye naye ngoba phela into eyenziwa umgodi wehleba nobunyoka manje-ke inyoka ihlangene la enkulu kodwa umcineka ngoba umcineka lona ubenza iy'thutha bonke laba bona bemkhwanda nje ethi uyaqasha bayamkhwanda uvunyiswa nje isimo amasimba.